kako manjine mogu ostvariti svoja politička prava, kako se ostvaruju njihova karakteristična specijalna prava koja su predviđena kako Ustavom, tako i međunarodnim ugovorima. Kad pogledamo pravni okvir, naravno Ustav Republike Srbije predviđa u svojim odredbama da što se tiče političkog zastupanja, jer to je naša tema sad, i manjine imaju jednaka prava kao što ostali građani u Republici. Znači, konkretno u Ustavu je garantovano da imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i naravno da stupaju na javne funkcije. Međutim, da bi se ostvarilo ovo pravo od strane manjine, jasno da se moraju dati i određena dodatna prava, garancije, što se tiču samo manjina, jer inače kad bi se primenila klasična pravila kod ovog političkog zastupanja, zbog manjeg broja građana koji su pripadnici nacionalnih zajednica, manjinskih nacionalnih zajednica, od ovog prava teško bi bilo šta ostvarilo.